Yes, reka nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza inshuti bakunzi bacu hano ku Ibendera TV muhawe ikaze. Uyu munsi turi kuwa gatanu ni tariki 25 Nyakanga muri mwaka wa 2025. Mwese mbahaye ikaze muri aya makuru n'amakuru ushobora kugiramo uruhare twandikira igitekerezo cyawe tukagisangiza abandi. Amakuru kandi ushobora kugiramo uruhare umanuka hasi aho ngaho gatoya ugatereka like yawe ubundi tugasangira ibitekerezo n'amakuru muri ubwo buryo. Aya makuru araza kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, tubabwire ko hongeye kuramukira imirwano ikomeye muri Runingo na Katogota. Ndababwira ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kugabwaho ibitero kabutindi n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ndaza kubabwira uko ibintu byifashe. Turaza kandi kugaruka ku magambo akomeye amaze gutangazwa na Colonel Gakufe. Uyu muramuzi cyane, murambushe ziteye ubwoba yagiye yigaragaza mu rugamba barwanye b'intare za Sarambwe barwanyemo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Uyu rero amaze gutangaza impamvu umujyi wa Uvira batari bawufata, ndetse atangaza nuko byaramuka bigenze haramutse habayeho gukoma imbarutso gatoya. Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyaruka tugere no mu Minembwe, tubabwire ko ahitwa Bijombo wongeye kuramukira urugamba rukomeye cyane. Bituro byinjiramo ku buryo burambuye. Imasisi urwanya b'intare za Sarambwe bongeye kubyukira mu mirwano ikaze, n'imirwano barimo guhanganamo na Wazalendo. Ibi byose turabibagezaho ku buryo burambuye. Turaza no kunyarukira Fizi, tubabwire ko wongeye kuramuka imirwano ikaze hagati ya Twirwaneho na Wazalendo. Muri Kivu y'Amajyaruguru muri Nyiragongo abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kuramukira mu mikwabo ikomeye cyane. Hakaba rero ubu bivugwa ko ngo hamaze kuzanwa imbwa zo guhiga bukware Wazalendo na FDLR ziri aha muri Nyiragongo. Turababwira kandi ko Igoma hamaze kuba inama y'igitaraganya, ni inama yibaye nyuma yuko amaze iminsi n'ubundi hagabwa ibitero bitandukanye. Ibi byose turabyinjiramo ku buryo burambuye hano muri aya makuru ku Ibendera TV. Nitwa Umukada, nabahaye ikaze mwese. Bamaze kugera hano tayari, tereka like yawe ubundi mbone ko turi kumwe. Niba kandi haribwo bwa mbere ugeze hano, nyemerera utereke subscribe yawe hasi aho ngaho gatoya rwose. Kora ako kantu aka subscribe uhemeze, ubundi ukore no kuri ako kantu k'inzogera cyase kameze nk'inzogera ni signe de la notification ukemezeho. Ubundi ubutaha nzajya nkwereka uko bigenda, amakuru uzajya uyabona udatakaje umwanya wawe. Ikindi kandi nuko dushobora gusangiza inshuti n'abavandimwe bacu amakuru nukumanuka hasi aho handitse share ukahakanda bagahita bakwereka link ukayikopiya, undi ukagenda woherereza inshuti n'abavandimwe kugira ngo amakuru agere kuri bose cyangwa se benshi. Mwese rero ikaze, reka n'ubundi dutumike mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Poromosiyo idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diyabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba se ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite sawa bw'indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye poromosiyo idasanzwe kuko kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama-infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu
kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe n'inzobere mu by'ubuzima. Bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Yes, hanyuma rero ubwo aho uherereye hose ukoreshe iyi nimero ya telefone, ubundi bahamagare, ubundi ugende bagusuzume bagukoreho, ubundi baguhe imiti ubuzima bukomeze kugenda neza. Reka atwanzike n'aya makuru n'amakuru tugiye guhera muri Kivu y'Amajyepfo, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mujyi wa Uvira. Nabwira yuko hongeye kuramukira imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni imirwano yongeye kuramuka aho abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo baturutse muri uyu mujyi wa Uvira bazamuka Kavivira banyura ku ruhande rwerekera Tema, bazamuka n'ubundi batangira kohereza amakompora muri bice bya Runingo na Akiriba. Ni imirwano bivugwa yuko n'ubundi yongeye gutangira cyangwa se ikaba yongeye kumvikana hagana ku isaha 11 zo mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Iyi mirwano kandi bikaba bivuga yuko ngo iri kumvikanamo intwaro ziremereye n'izoroheje. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo barimo kugenda abajugunya bombe cyangwa se batera bombe muri ibice bya Runingo na Kiriba, ariko ku ruhande rundi abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo bikaba bivugwa yuko ngo izi drone bari kuzishwa izi bombe barimo kuzishwanyaguriza mu kirere zitari zagera ku butaka. Rero bikaba byumvikana ko urugamba rwongeye kuba urugamba mw'abantu mwe. Ahitwa Katogota naho hongeye kuramukira imirwano ikomeye, n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe barimo guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. By'umwihariko Katogota biravugwa ko hongeye kugaragara bacanshuro bakaba bongeye kwisanga mu mirwano n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni mu gihe kandi bivugwa ko n'igisirikare cy'u Burundi nacyo cyongeye kugaragara mu mirwano abarimo kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe Katogota. N'urugamba narwo rwongeye gutangira mu rukerera rwo kuri uyu munsi, rukaba narwo rwongeye kumvikanamo gukoreshwa kw'intwaro ziremereye. By'umwihariko ahangwa hakaba hari gukoreshwa drone ku mpande zombi. Bigaragare ko rero uru rugamba rwongeye kuzamura urwego rwo hejuru mu bijyanye n'imirwano ku mpande zombi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bakomeje kugenda abigaragaza n'imbaraga zo ku rwego rwo hejuru. Ikindi kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuga ko aka gahenge mubona akarimo kugenda gatuma muri iyi minsi nta bice barimo gufata cyangwa se kwigarurira ku bwinshi, ngo ni ukubera impamvu imwe rukumbe. Ku bw'ibyo reka duhite twerekeza kuri aya magambo amaze gutangazwa na Colonel Gakufe, mugabo abantu mwagiye mubana natwe mu nkuru twagiye tubagezaho. Uyu mugabo yarigaragaje mu gupanga uduco cyangwa se ambushi zikomeye cyane. Uyu mugabo ngira ngo abenshi muramuzi, yagiye yigaragaza ku rwego rwo hejuru. Reka gatoya cyane mbanze mbumvishe amagambo amaze gutangaza, hakubiyemo n'impamvu kugeza ubu umujyi wa Uvira utari wafatwa. Abantu nigeze kumva hari ubunyamakuru nyasoma rimwe na rimwe nabonye akanya nsanga bavuga ngo habaye urukuta rw'abarundi. Abarundi se urukuta simba harabaye amase n'ingozi ahubwo habaye urukuta wenda rwa discipline yacu yo kumva iby'amahanga dusaba. Okay, urukuta rwa discipline y'igisirikare cyacu no kumva iby'amahanga adusaba. Ariko nta rukuta rwa baduhagarisa hanga. Oya, abayobozi bacu bayidoha turukumva iby'isi dusaba.
isigiza bitanga umwangaza cyangwa se zumva ko dufite right zo gukomeza ibyo turimo ikavuga ngo go ahead. Nibyo mbabwiye ngo uyu munsi aya masaha bambwiye ngo aya masaha y'ejo baduhamagara kwa Mucepe Uvira nabahamagara mbere y'aya masaha ndi kuri Tanganyika kuko ingabo z'abarundi turazizi, twarwanye nazo, twarazifashe, turazibitse, turazigaburira ahubwo zikudukonsoma. Arizo twafashe mbere iriya za Masisi perezida baba barazihakana. Avuga ngo ni bari bane bamwe zibabaruta imbonera kure ngo zaje imbonera kure nzi yuko ari system yiwe y'abamirise yuba ni ibintu byo no gutatona ashatse kudefanda ariko akadefanda afite ibyo yatakaje. turabafite turabavura tukabagaburira hari no batabana namwe twe kubera ko tumaze kubana namwe. Yes, ngira ngo rero muramwumvishe uyu ni mwenyewe Colonel Gakufe agira ati abarundi ntabwo babaduteye, twarwanye nabo turabazi, twarabafashe Masisi. Perezida wabo arabahakana avuga ngo nimbonera kure, ati igitumye tutari twafata umujyi wa Uvira nuko abayobozi bacu batari baduha amabwiriza. Ati no batanze amabwiriza umujyi wa Uvira nabahamagara mbere y'amasaha make cyane mbabwira ko twamaze kuwugeramo. Ngibyo rero ibyo twagarukaho kuri uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma rero ngira ngo dukomeje n'aya makuru, reka twerekeze mu Minembwe ahitwa mu Bijombo hongeye kuramukira urugamba rukomeye cyane. N'urugamba n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kugaba muri bice, ariko bakaba baje guhura n'urukuta rwa Twirwaneho, dore ko n'ubundi bivugwa ko Twirwaneho yabasubije inyuma. Ikaba yabasubije inyuma rero ndetse ibanje no kubakoramo akazi, kubera yuko ngo yagize gutya irabazenguruka, irangije itangira kubohererezamo umuriro w'amabombe. Biza kurangira rero n'ubundi umugambi wabo ngo bari bagabye aha ku Bijombo, ni ku ndondo ya Bijombo, n'ubundi ibirangira abongeye gutsindwa. Amakuru akavuga yuko n'ubundi ngo abagera kuri 12 bo ku ruhande rw'abarwanyi ba leta ya Kongo bongeye kurasirwa muri iki gitero bari bagabye ahangaha. Gahunda yabo ngo yari kurasa abaturage b'Abanyamurenge. Twirwaneho rero ikaba yongeye kubakoma mu nkokora muri uru rugamba bari bagabye ahangaha. Yes, reka atwerekeze no muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi, turebere hamwe ko ibintu byifashe aha muri Masisi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kuramukira mirwano na Wazarendo. Ni mirwano ikaze hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazarendo, bivuga ko yongeye kuramuka kuri uyu munsi. Ikaba n'ubundi ari mirwano ikomeye cyane, ikaba ari mirwano irimo kubera n'ubundi ahitwa muri grupoma ya Nyamaboko ya mbere, ni muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ikaba rero ngo irimo kubera mu gace kahitwa Ruke cyangwa se Ruke. Amakuru aturuka muri ibi bice aravuga ko Wazarendo yagabye ibitero icyarimwe ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe Iruke, ishaka ko birukana mujyi bigaruriye kuva ku wa kabiri ushize ngo bongere kuwugenzura. Ubwo no kuvuga nyine izi Wazarendo kugeza ubu amakuru n'ubundi arimo kuvuga yuko imirwano n'ubundi imeze nabi. Urusasu rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje ubu ngo rumeze nabi muri ibi bice.
iyi mirwano ngo ihanganishije aba wazarendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ikaba kandi ngo yongeye gutuma abaturage bo mu bice biherereye ahangaha n'ubundi ngo ubwoba ni bwose. Bakaba rero ngo bavuye mu byabo muri Ruke na Katobotobo mu murenge wa Katoyi, bakaba rero ngo bongeye guhunga ku bwinshi. Biravugwa rero ko ibintu bishobora guhinduka umwanya uwo ari wo wose, kubera ko iyi zone ngo ikomeje kuba mu bwoba bukomeye cyane kandi ikomeje kuba anda y'imirwano ikomeye cyane. Ku wa gatatu ushize nibwo abarwanyi b'intare za Sarambwe bafashe uduce twa Katobotobo na Ruke muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'imirwano yabaye ku wa mbere no ku wa kabiri ndetse no ku wa gatatu mu bice by'iburengerazuba bwa Masisi hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi ba Wazarendo ubusanzwe bafashwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Uyu munsi rero imirwano ikaba yongeye kongera kubura muri ibi bice, ni nyuma yuko Wazarendo n'ubundi zagiye zihonda agatoki ku kandi zivuga ko byanze bikunze zizagaruka zikagaruka kurwana ahangaha n'ubundi, kubera yuko ngo uburyo zatsinzwemo ntago zigeze zibwumva. Ngibyo rero ibijyanye n'urugamba rwongeye kuramukira ahangaha muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yes, reka noneho dusubire muri Kivu y'Amajyepfo tugere hano muri Fizi, tubabwire ko hongeye kuramukira imirwano ikomeye hagati ya Twirwaneho na Wazarendo. Imirwano ikomeye yongeye kuramuka kuri uyu wa gatanu tariki 25 Nyakanga muri uyu mwaka w'2025 ni hagati ya abarwanyi batwirwaneho na Wazarendo. Akaba rero ari imirwano n'ubundi ikomeye cyane. Iyi mirwano iri kubera mu midugudu ya Kahwera, Kivumu na Ruhembya ni mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imidugudu ya Kahwera, Kivumu na Ruhembya yarashweho amasasu menshi mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Iyi mirwano irimo guhuza abarwanyi ba Wazarendo nabo ku ruhande rwa Twirwaneho bifatanyije n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni mirwano yatangiye hagana isa 10 za mu gitondo cyo kuri uyu munsi, kandi ikaba inakomeje kugeza ubu ngubu tuvugana. Mukanya twinjiye muri studio n'ubundi masasu akomeje guhanahana no kwerekezanya mu bice byombi no ku mpande zombi. Ahangaha rero Kahwera ni umudugudu wo mu rugaga rwa Abisimunyaka y'Amajyepfo, no kuvuga ko n'ubundi ari mu gace ka Rurenge mu karere ka Fizi mu burengerazuba bwa Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru rero aturuka ahangaha aravuga ko n'ubundi aba barwanyi batwirwaneho n'abarwanyi ba Wazarendo ngo barimo kurwana, ndetse akaba ari imirwano yongeye kumvikanamo intwaro ziremereye.
Wazalendo rero ngo barashaka kwirukana abarwanyi batwirwanaho muri ibi bice, ikindi kandi akigarurira ibi bice ku ruhande rwatwirwanaho nabo bakavuga yuko bagomba kurinda abaturage bahangaha, bakavuga yuko ntawe uzahabavana. Iyi mirwano ibaye mu gihe leta ya Kinshasa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe basinyanye amasezerano ategura amasezerano yo guhagarika intambara idoha muri Katari. Ibiganiro rero bikaba bigikomeje, nyamara ariko n'urugamba rukaba rugikomeje. Reka atuvuye muri Fizi tunyarukire mu birebana na operasiyo zongeye gukorwa Nyiragongo mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Nyiragongo wongeye kuramukira imikwabo ikomeye kandi iteye ubwoba. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bikaba bivuga yuko bongeye kwinjira Nyiragongo bari determine cyane. Aha Nyiragongo abarwanyi b'intare za Sarambwe baravuga ko abahinjiranye izambwa zisaka ibisasu. Izi imbwa rero zikaba ziri gufasha abarwanyi b'intare za Sarambwe guhiga Wazalendo na FDLR ziherereye aha Nyiragongo, dore ko ngo zikomeje kwihisha aha Nyiragongo. Noneho rero ngo zikahavumbuka mu masaha y'ijoro zikajya guteza umutekano mukeya mu baturage zitwaje intwaro. Ibi rero bikaba byongeye guhagurutsa abarwanyi b'intare za Sarambwe berekera aha Nyiragongo ku itegeko cyangwa se kwibwiriza n'ubundi ryo guhiga bukware izi Wazalendo na FDLR ziherereye ahangaha Nyiragongo. Ibyaha rero bijyanye na ripoti turaza kubigarukaho masaha y'umugoroba turebera hamwe uko biraza kuba byagenze. Reka atwerekeze amakuru rero ajyanye na politike na diplomasi. Tuhere mu mujyi wa Goma tubabwire ko hongeye kuba inama y'igitaraganya kandi inama ikomeye. Mujyi wa Goma, umuyobozi w'umujyi yasabye abaturage ba Katindo ya kabiri kugira uruhare mu mutekano wabo n'iterambere ryabo. Ni mu nama y'igitaraganya yabereye aha Katindo ya kabiri, ikaba yari inama yabaye ku munsi w'ejo. Umuyobozi w'umujyi wa Goma Jules Katembo yaraye akoresheje inama y'igitaraganya. Ni inama yagiranye n'abaturage abo mu murenge wa Karisimbi, yabibutsa rero cyangwa se abasaba kugira uruhare mu bijyanye n'umutekano wabo. Ni inama yabaye ku munsi w'ejo ku wa kane tariki 24 Nyakanga muri uyu mwaka. Iyi nama rero yabereye mu kagari ka Katindo ya kabiri, ikaba ari inama yari igamije kuganira n'abaturage ku bibazo by'umutekano ndetse no ku bikorwa by'iterambere rya ahangaha. Agira ati itwaje gukangurira abaturage kugira uruhare mu gucunga umutekano no gushishikariza buri wese kwitanga kugira ngo afatanye na leta mu kubaka amahoro n'umutekano muri uyu mujyi wa Goma. Umuyobozi w'uyu mujyi kandi yasabye abaturage gukorana n'inzego z'ibanze mu guhangana n'ibibazo by'umutekano muke n'imyitwarire mibi ikomeje kugenda n'ubundi igaragara, aho Wazalendo n'ubundi zikomeje kwitwikira ijoro zikaza zigahungabanya umutekano w'abaturage. Meya akaba yagize ati turashimira itsinda n'ubundi ritandukanye ry'abaturage n'inzego z'ibanze zikomeje kugenda zigira uruhare mu bijyanye no kugarura amahoro. Iyi gahunda ibaye mu rwego rwo kwegerana cyangwa se kwegeranya ubuyobozi
n'abaturage hagamijwe imiyoborere ishingiye ku bufatanye. Nyuma kandi yuko mujyi wa Goma hamaze iminsi hari ibibazo by'umutekano muke uterwa n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana bakomeza kugenda abitwikira ijoro bakagaba ibitero mu bice bitandukanye bakarasa abaturage batandukanye muri ibi bice. Reka turi kugenda tugana no ku musozo, ariko reka twerekeze muri ya nkuru igaruka kuri Joseph Kabila Kabange. Biravugwa yuko hagiye gutangira kuburanisha Kabila, bikaba bivuga ko ngo ashobora no gukatirwa urwo gupfa. Urukiko rukuru rwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatanu tariki 25 Nyakanga ruratangira kuburanisha Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida w'iki gihugu. Kabila aregwa na leta ya Kinshasa ibyaha bikomeye birimo ubugambanyi, ibyaha by'intambara, ibyibasiye inyokomuntu ndetse no kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi. N'ibyaha uyu munyapolitiki wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinjwe nyuma y'uko muri Mata uyu mwaka yatangazaga ko agiye kuva mu buhungiro yararimo muri Afurika y'Epfo akerekeza mu mujyi wa Goma kuva muri Mutarama uyu mwaka ugenzurwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Joseph Kabila n'abantu ba hafi ye bemeza ko we na Alliance Fleuve Congo bahuriye mu mugambi wo gushyira iherezo ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi bita ubw'igitugu, ndetse bashinja uriya Tshisekedi kuba ari we nyirabayazana y'uruhuri rw'ibibazo bitandukanye byugarije Congo. Kabila rero bikaba bivuga ko ngo aratangira kuburanishwa nyuma y'amezi make Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imwambuye ubudahangarwa yari afite bwo kuba umusenateri ubuzima bwe bwose yari afite. Icyakora bijyanye n'ibiganiro uyu mutwe uri kugirana na leta ya Kongo idoha muri Katari wasabye ko kiriya gihano cyafatiwe abayobozi bawo cyakurwaho nk'imwe mu ngamba zirema icyizere hagati y'impande zombi. Hanyuma rero bikaba bivugwa ko n'ubundi mu gihe Bwana Kabila yaba aburanishijwe n'uru rukiko kandi rukamukatira cyangwa se rukamushinja ibyaha rukamuhamya cyangwa se rukamuha ibihano bikomeye, bishobora yuko yahita yiyunga na Alliance Fleuve Congo 23 ku buryo busesuye. Ibi rero bikaba byatuma habaho intambara yeruye hagati ya leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ndetse kandi bikaba byashobora no gukoma mu mbarutso cyangwa se mu nkokora ibijyanye n'ibiganiro byo kugarura amahoro. Ngibyo rero ibyo twagarukaho kuri updates zari zigezweho muri aya masaha. Mwese aho muherereye mbashimire cyane ariko mwe mwabanye natwe muri aya makuru kuva atangiye kugeza asoje. Ariko aho muherereye munanyandikire mugende mumbwira niba turi kumwe 5 hanyuma rero reka tugane ku musozo. Mbashimire kandi mbizeze ko turaza gusubira mu makuru yo ku mugoroba. Mwese mwirirweho, abari mu kazi mukomeze guha kandi muronke, abari mu zindi gahunda namwe zibabere nziza, abari mu Rwanda mwese mugire ibihe byiza, abari mu bihugu bitandukanye bya Afurika namwe ibihe byiza, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, Norvège, Ububiligi, Ubuholandi, Ubwongereza n'Ubufaransa, namwe mukomeze kugira ibihe byiza.